Party Hills Leader Conference atumpen Virwar along Rat Amai Kang Nipon. Farmer Products Trade and Commerce Bill 2020 puthak Karbi Anglong Youth Congress Committee atum Kachisongpon. Amring constituency Mukhi Mahawar atawar Kahingno Rat Kaningri. KSA Difu branch pen Mijung KSA branch atum pen Mijung pen Tariadong atawar Kevak Kebang pon. Difu Government College along Kacharli atum aphan 25% amen ke thapji aphan alunang kile. Kardom Karbi long rea berta long pen non arni kang sama pora berta non berta ke thanjia bang sami ojang terang pi non berta ang ton pen archupon sena. Assam Assembly Kilik Katibok Headpen Non Malom Pregjam Ratchari Atum Mithang Ratchari Party Aphan Kachipahai Japhan Pura Non Malom May Meeting Kang Nipon Chimit Mepin Anlo Pini Chiti Nipai Inkora Hiniarni All Party Hills Leader Conference APHLC Atumpen Mahamaya MEC Constituency Kapharlopon Megbin Anglong Virwar Ahawar Pungaji Pachuak Lamlong Pulling Booth Committee Trok Jingrumsi Radamai Ing Nipon Bangso Amaya Long Kaprek Party Atom Amithang Party COC APHLC Along Chingbedunsi APHLC Asokapuru Pangchodun Chulo APHLC Megbin Anglong Mahamaya Amaipu Mongol Singh Kiran Pen Mai Chari Ponsi Mai Along Alusia Man Pen JI Kathar Pongchun Bang Sarkiri Rongphar Lapen APHLC Along Klembang Pubang Phiatomanta Chitongdun que tiene so que hablamos inglés so tum si hot jobong nanti inglés so tum si sakuri nanti inglés so tum si EMC MMP nanti MLA nanti long le so tum si nanti labang so aron pan mati labang so ta konser mati lahan ta konser lahan aron pan nanti APHLC pen bulhot arcap nangko lapen hempen nanti nanti kenapa political party itu nilai arjulong social media lontar hailam pan pon hello kalau तुम दिखान के APHLC के हेम्प्रेक लेकर गाली लातुम के 62 दिखाना रखो APHLC अमहंगा पत्थर के हेम्प्रेक अपन से का पत्थर हेम्प्रेक अपन 62 दाम रफ्चों में जी हेम्प्रेक लोग से काले 62 अवै पलटन तो लाके जनरल स्टेटमेंट जी जनरल स्टेट पर बसनो असम असम था नगोंग डिस्ट्रिक्ट गोलनहाट डिस्ट्रिक्ट जोरहाट डिस्ट्रिक्ट तेजपुर लाहिया डिस्ट्रिक्ट के 62 डिस्ट्रिक्ट अली लातुम के जनरल डिस्ट्रिक्ट लासो पर से हटा के Komanya kai pan kira komi pa rona wei. Lasi nong district asami sung kirana yang larte muncul na kamati no. Seksi no ron ta bana puno. Lasa na khase karbi ngor loke la hala tumen chepre ko la. Bonta ile to malida ratu. Kedam Non-Kacharibom BJP Atumpen Farmer Products Trade and Commerce Bill 2020, the Farmers Empowerment and Products Agreements on Price Assurance and Farm Services Bill 2020, papastet pen Indian National Congress Atum Laso Bela Puthak Kachikroidun de Pupen India Adang Pi Protest Asai Dengpon Lason si Karbi Anglong Youth Congress Committee Lapen NSUI Tumpenta Difurong Supi Ru Samson Sing Ingti Mir Biriat Hingolong Kachisong Asai Dengpon Murtabad!
কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউথ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমি আজি ইয়াত হৰ্ণাত চেমচন চিটি পাৰ্কত আমি ইয়াত বহিছোঁ। আমি ইয়াত আমাৰ দেশৰ ফাৰ্মাৰসকলৰ ছাপৰ্টত আৰু যোনটো এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে ফাৰ্মাৰ বিল আনিছে 2020 সেইটোৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি ইয়াত বহিছোঁ। এই বিলকেইটা যোনটো পাৰ্লিমেণ্টত আনিছে এইকেইটা আমি ষ্ট্ৰংলি কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা আমি অপ'জ কৰিছোঁ আৰু যোনটো ডেম'ক্ৰেচিক বা ডেম'ক্ৰেচিৰ যোনটো ভইচ অফ ডেম'ক্ৰেচি যোনটো দবাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰ সেইটোক আমি অপ'জ কৰিছোঁ। আমাৰ দেশ হ'ল এটা ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি। ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি হ'লে ইয়াত আমি চবেই আমাৰ যি ভইচ আমি আমাৰ ক'বলৈ এটা ৰাইট আছে। মানে বহুত দুখৰ কথা যে ৰাজ্যসভাত যেতিয়া বিলৰ ডিছকাশ্যন চলি আছিলে তেতিয়া মাইককেইটা মিউট কৰা হ'ল। তাৰমানে কি যে আমি আমাৰ ভইচটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ বা বিলৰ যদি আমি কিবা তাত চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো আমি কৰিবলৈ আমাৰ শক্তি নাই। আৰু যেতিয়া আমাৰ অপজিশ্যন পাৰ্টি লেড বাই কংগ্ৰেছে তাত ৰাজ্যসভাত যেতিয়া অপ'জ কৰিছিলে তেতিয়া 8 MP সকলক ছাছপেণ্ড কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলক পাৰ্লিমেণ্টৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে। সেইটো বহুত দুখৰ কথা আৰু আমি দেখিব পাইছোঁ ইট ইজ এ ডেথ অফ ডেম'ক্ৰেচি। এতিয়া ফাৰ্মাৰ্ছ বিল বা ফাৰ্মাৰ্ছ এক্ট হৈ গ'ল এতিয়া 2020 সেইটো ফাৰ্মাৰৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ নহয়। কাৰণ বিজেপিৰ এটা থট প্ৰচেছ বা এটা মাইণ্ডছেট আছে যে ওৱান নেশ্যন ওৱান মাৰ্কেট প্লেচ হ'ব লাগে। আগত আমি কি দেখিব পাইছোঁ যে দেশত বেলেগ বেলেগ জেগাত বহুতখিনি মাণ্ডি আছিলে য'ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঠিক কৰা মিনিমাম চেলিং প্ৰাইচ বা মিনিমাম বাইং প্ৰাইচ সেইটোত আমাৰ কৃষকসকলৰ বস্তুখিনি তাত বিক্ৰী হয়। যি হ'লে বহুত দুখৰ কথা যে এতিয়া এইবিলাক এতিয়া Non Amreng constituency arlokito mukhima rong arat non puanta kemesana towar cheleng dun long lelang lapen kemesen kijonalang long dun wang velang kedamtang Congress sarkar hota ave non BJP parivartan a sarkar hot sitame non puanta thangnat kaching thorasai amut heglong lelang bonta election apora hotke rong wangpo asong tin atumta lam chulam dok nang thante kang pikpik lasonsi rong arat atumaphan abatai chobai chokai pensi anut anuta Amreng constituency pen ke ongdung avot chepahai pon bomsi ke AAC along share anghoi ingidun bomlo ke haidun ke rada vote pen bonta haidera phitke rada phan tengne datiti non ke BJP sarkar BJP parivartan asarkar sitame non anta Amreng constituency along ke parivartan atomon jab jepin lang Komantu si Amreng constituency along ta parivartan atomon nangke jabji mapu rong arat atum towar cholang dinglo pusi rong ariso atum pen ningduk alam the pherangke atum pen chethan pon pusi pherangke pen bertanang pale KSA Difu Branch Committee Lapen Mijung KSA Branch atum Chelangsi Mijung pen Tariadong atowar kevake bangpon Mijung pen Tariadong adak atowar pinyarnian ta parivartanun thekthelang non kachari bom parivartan sarkar atuma phanta towar chulang bom ta chulangnak sai jobje karbilo charliasong Mijung aro Lapen Difu KSA Committee atum pen patir piponsi laso towar kevakalong longle bangpon lo Laso asai kiklem ponalong laso hawar arada tumanta cherap chitudun kilika porhut vote ka changa phanke wangthek bonta non nilitum kisung ke boyahut batai lo chupidam deta thang mesana berta ave lasi towar nang pipetik kilika hut vote jobje pusi laso hawar arada tu ningje pon
dam ta ni kan ame 2018 ani kan September 20 year ni 5 kilo tu border tok langkayan pen ni tum riso jang mate ang klimang for service fu kibi kiti tu pak ni tum release dam lo consider ga ni tum dam lo akai siam truram rohang mate ni tum merom dam pi dam lo hola so ni tum ke mango son antanon puta thangya development ave ring matro ring an cholan ta ni tum rong along ni tum ka chatang de do lang bontar consider long odak list ke klang ateng bro dang te odak ke complete lo pusil ni tum ano arat phanola ni tum ano chong thui la pe ni tum not pi ani sin tam ni tum ke nang back ji ke cover black coping nang back na ji na tu kali tane tum nor ke nang yemle election ni tum boot pi pe black coping nang ji ni tum rat tur pak ko song ton te no dia ko non ni tum la pen apong meron dam pidam bom pen nang lang le bro dang te next level the mele tum kapre organization mate kapre ka hin rong arat pen ami thur pak ban sodak ban mate asona pre ka ding sa mele tum ka jisong aro eklan nang ko po la pen ko nang lang le bom bro dang te ko ni tum sodak ban ko son me ko plan nang ko po Difu Government College along Kachari Dunjiatum Aphan Amen ke thapon peatum aphan antame Amen thapon ang jipusi chesong ponlo Laso ka chesong nitro ka chokani CM Tuliram Ronghang chitong dunsi Amen ke thapon peatum aphan Amen pathapon pupusi lamchak chipi ponlo Laso lamchak ateng pen Difu Government College along Amen ke thapon tu japhan 25% kapapat pon japhan order alo long pontanglo Ya berta laan si kang ton cholo kaduka ve phanta kardo